Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Na temu Sigurno koračam naprijed izabrao sam život bez alkohola, koju je povodom 1. aprila Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma organizovala Opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije Bijelo Polje. Na izložbi za likovne radove učešće je uzelo 15 osnovnih škola sa ukupno 171 radom, a 7 škola je uzelo učešće za literarne radove sa ukupno 14 radova. Kako je izložba takmičarskog karaktera, prispjele radove je ocjenjivao žiri u sljedećem sastavu: Izet Erović, predsjednik komisije i članovi Sonja Rakonjac, Teja Franca, Tijana Gordić i Emira Tolković. Ko su nagrađeni učenici, čućemo nakon otvaranja izložbe koju će upravo otvoriti gospodin Miodrag Kalezić, sekretar Sekretarijata za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti. Gospodine Kaleziću, izvolite. Organizujem treću po redu izložbu likovnih radova na temu Sigurno koračam naprijed. Izabrao sam život bez alkohola. Od postanka prvih crteža na zidovima, likovnost je služila da se izrazi estetski, ali i etički doživljaj života i svijeta, te da se cijeli svijet učini boljim i vrednijim mjestom za život. Današnja izložba Sigurno koračam naprijed, izabrao sam život bez alkohola, je odgovor naših osnovaca na jedan od naših izazova sa kojima se susreće svako društvo na zemlji, a od kojeg nije imuno ni ovo naše. Riječ je o alkoholu, poroku čija zavodljivost stavlja u svakodnevna iskušenja ljudi svih polova i uzrasta, bez obzira na meridijan, stepen razvijenosti privrede i kulture. Ovaj porok i uživanje u istom je naročito izražen u doba adolescencije, a uživanje je, kao u svim porocima, kratkotrajno, posljedice su trajne i razarajuće po porodicu, privredu i društvenu zajednicu. Budući da mladim autorima su radovi zastupljeni na ovoj izložbi, upravo slijedi doba adolescencije, ono koje nosi najveći rizik, kada je sticanje ove izrazito štetne navike u pitanju, sa posebnim pijetetom doživljava ovu izložbu talentovanih i društveno svjesnih osnovaca. Vjerujem da će ova izložba imati pozitivnog odjeka i u čitavoj njihovoj generaciji, ali i pružiti dovoljno razloga da se stariji zamisle nad ovim toliko u društvu raširenim porokom. Stoga imam posebno zadovoljstvo i čast da izložbu proglasim otvorenom. Hvala vam.